Thilti atlak wanga thina som thlan chua kan ngai thau do nanga hemi biga hianin exorcism kan ti angchi khatiang ang anti te awanga thina thleng thil atlak takha som thlan chua khovela thil thleng tak tak kan ngai thau do na ni ton tuma chuan rilrunam natna mental illness zinga po schizophrenia anti phei hi chu an khosazia a ramhoi pai an angle a mitam takin an ngai pol thin reng ani sap kan ti ho zinga tam tak hi chu an kolove thin khopa kan ti don nge an tumru kan ti don jok thil an boi pui to hi chu an ti tlut tluta an hlo cham chuan an hlo cham thaka an hlo thlin eroin an kang ok thei thin reng ani heta kan ron soi tur po hi an che fu hlom vak lo chutiang chet fu lo na rang rang chu kan ngai thla ho le don ani ama sabera chuan Susan Clay Clark chan mak dang dai tak awangin exorcist reng rengin ramhuai no chuanan taksa chakna tharum man ngai tlatin an ria a chumi ti chianna pakhat chu February ni khat sangni pariat khan Odessa Texas a kumsom nga pakomi Susan Clay Clark chu tha ani a apasal Jane Clark chuan Susan ni ko chunga ramhuai om no chua atuma blanketa tuam nanin bathroom a ada a Susan ni chu thochamin athita ani chumi nu chuan Jane Clark a thianji nga pakhatin police alova hrila police te an va thlen phei chuan Susan ni ruang chu an va mu a ruang chu blanketa zialin cross alo zial nan bok ani a ngonga chemte alo invit burvu mai bok ani police te nena chuan Jane Clark chuan anupui ko chunga ramhuai lut chu no chua atum mai ni in asoi ve mau maya kumsang ni som khan thiam lo chantir ani a dam chung lung in tang tura ti anita ani adot lia chuan Mexicastro Colombo Sri Lanka a me ni som thum pakhat sang ni som pathum khan thil thleng dang lam deuh mai a om le a chulai mun mi ring 70% chu Buddhist fek an ni a damdoi lam thil le exorcism lam hi an rin dan konga betel tlat ani bok professional exorcist ni asoi kumsom thum pahnih mi Mexicastro chu chulai school teacher pakhat Wasantha Bandarai ina ko ani a achan chu ani chuan a ina tharau sual a om ni in a thetlat mai ani Castro chu tun malama ramhuai no chuak fo to thin nima se awan doina a in herdon ta ni in alang Bandarai ina tharau sual om chana hian Castro rin dan chuan mihring ruang haral na wapin an in chu an lo the hual to wang ni in angaya ama sabera chuan zote mangin an in thoi phota chumi nu a hlotlin tak mai lo awangin khur pon langte a lain ama Castro chuan a thiante a in phum tir ta dai thungani ama in ati vel dan tur engkim chu a thiante kha a hril sa veka chem an phum tela an phum nu a pon lama chem alor vele lai chuak le ngal fat turin a hril sa a darkar thum vel lai mai aral nu po chuan chutiang chem ron lor chuak mu tur alo om theider lo maya a thiante mang angin an lai ta top maya leinoyamu Castro chu ni kho Halloween alo om reng to a hospital pan pui ngal ani a ma se hospital po thlen pui man lovin konglaka athita ringot mayani adot le chuan kiang jei chung le apasal jei hu chung chu missionary ni in Bangladesh a Christian school andina annu pa le exorcist pakhat sungsu choi chu ko ran meeting thila Los Angeles lama anjin fowa voi khat chu an wazin lai tak chuan Glendale Calvary Presbyterian Church a diakon jin hiang choi puina in kiang jei ramhuai pai chu no chua an lo tuma ramhuai pai ni a an ngai na chan chu ama ang lo takin a chapo hle a pasal thu a nial fo mai boka July nili sangkha chakwa songkwa pasari khan mi pathum chuan condominium Century City a ramhuai no chua be pui chu an thlak tanta ani atira tong trai le pathian la sa in hun an manga dakar ni le a chan ve nu a ti dan dangin an ti le a an tron beta tunge ani an zot tanta ani chuan odang lam takin gande ti in achanga chumi omzia chu legion ti na ani kiang jei chung thi nu a ka chuak chawang ti a aron soi chhuat nu chuan thil om dan a boi thak tran ta hle ani darkar li aliam le chuan apuma an nem vak mai ba ka a om ru khuar dok khopin an tlo a anak ru mun som poruk laya atliaka athi pha ta hial ani chumi awang chuan exorcist sung chu choi chu kumli tang tura ti ani a thita pasal jei hu chung chu
kum ni tang turin an ti boka diakon po kum thum chung anung chang en thli thlai reng turin kotin arelta ani adot le chuan kiang aha February sangas kwa somkwa pasari a South Korea atanga Bay Area a akal khan kiang aha hi kum somni panga a upa ani a an chung kwa chuan Jen Park mutumin an kalani Jen Park chu fundamentalist Christiana Reverend ni in ain chala Park chuan ha i muthil theilo na san chu ako chunga ram huai a om wang ani exorcism mangin adam le theini in asoya Park chuan ha i chu ama apartment a ruaya pindan pakhata akhung ta mi amaya chu mun chu tong trai na room ani ha i chu voi tam tak tlan chu atum ta ka chuan Park chuan exorcism ti ahun ta ni in aria a Mars niriat sangkha chu ko song ko pasari varjiana chuan na chu atanta a Park chuan puitu meche pathum aneya anni chuan ha i chu an lo dom bet thlata chuti lai tak chuan Park le ha inu huwa jara i chuan dim hau lovin ha i chu voi som nga vel an lo wa a kut an thak zong zong phei chu voi za vel lai ani hialang tawela khu in an hlap hrepa anak ru mun som lai ya atliaka chu chu athi pha ta hial reng ani Parkan police a hril dan chu amak le khop maya I suatana ne na ani ti in asoya ma se athu soi chuan dan lak atang chuan a chan him chuang lo dam chung tang tura ti ani a ha inu ra ile mesidang pathum po tual tha tu boy siam sak an ni ve bok ani adot le a chuan Jocelyn Guzman Rodriguez chu kumsom ni pariat mi ni in father ani a Floyd Virginia a cheng ani a November ni somni pathum sang ni somni pakhat khan Guzman Rodriguez chuan anupui Carmen Nolasco ile anaute Jocelyn ni chu avrepa arek wak mai boka chutia ati chan chu exorcism ati lain an lo ti buai a hlau wang ani ni khorelova an om khan a film thlak jok ni in angai thlat maya ti chuan kumni mi lek Jocelyn ni chu exorcism ati na athi a Guzman Rodriguez an police ne na ti hian asoi dai thunga naute chezia vel chu amakle a insual chak na le tharum tho chak na ang hi ani a ko chunga ram huai alut ani naute ko chunga ram huai lut kha ama Guzman Rodriguez a ko chunga alut vele a chu chuan nau pang chu avuak tira are hlum tirta ni in asoi mau maya chu thil thlen dan ani awang chuan naute kumni mi lek chu anak ru atliak nuala akhem pheng phung mai boka achuap aduka thisen achuak na sale mai bokani khumbul vela chuan Bible le sa khudang dang le khabu po mu adi a ma se tual tha na thil ani awangin Guzman Rodriguez chu thiam lo chantir ani a kumsom ni le thlasom pakhat chung tang tura ti ani thil mak tak la om chu anu a naute pa chuan Guzman Rodriguez khan thiam lo na anei lo setana thil ti vek ani ti in asoya chu naute Jocelyn nu po chuan alo oi vele duam mai pek ani chu a thak ve tak chu ani adot le a chuan Charity Miranda Martin chu kumsom pasari mi lek ani a ril rubuai depress kan tiang hi ani a hetiang hi chu teenager jinga chuan alar viau mai ma se achung ten chu tiang zongin an thlir thlat lo ram huai paya an ngai dai mai thungani January ni som pariat sangkha sakwa songkwa pasari khan an in Seville New York City a anu le au naw dang meichia pani te chuan ramhuai no chua beipui an thlak ta chiam mai ani dakar sari le achan ve chuang zen zon chung an boipuya anu chuan afanu pakhat zo kumsom pangami chu room atangin a chua ti ri a chumi nu chuan nasa zokin beipui a han thlak le ta a nasa taka asoi sak rep nu a plastic bakin a vole a avalum ta der mai ani ma se van nei thlak takin poi khoi tu nu ber Vivian chu criminal anga man lovin Mead Hudson Psychiatrist Center da anita jok ani andot le a chuan Amy Branley chu kumlimi ani in Miami atanga New York City lama pempui ani a maktak main abaudai maya abo ma dai to hian voi tam tak school akal to lova police in an chuya atopa riat chu an neita a anule api chuan mecheno pangkhan tharau sual apai ni in an ringa ramhuai no chuanan mani thiam angin in lama ma an lo love ani
April ni somni pasari sang kha zakwa somko pasari khan ammonia paper vinegar le olive oil chopol an tul luya chumi nu a aka chu teipin an char phui le vek boka a hreom le nalutuk chu tuar lovin no pang chu athi thua ya arwang chu bolho boma an paya police ten an chui chu nu chuan poi khoi tu te nu fa chu man ngal an ni a thiam lo chan tirin dam chung hreom taka jail bang zu tura ti anita ani an dot le a chuan Amora Bain Carson Blaine Kate Milan le Abiel nu Jessica Carson chu Ross Country Texas a om an ni a Carson hian fanu nein a fanu thlasom pathum mi chu milam nena an fa ani lo thung ani naute tleidu lo satlia chu ram huai pai ni in an ngai thlat maya ti chuan exorcist roina tur sum an tuak ta a an du anga exorcist roina tur sum le pai an tho chua zong sung theilo awang chuanin an pani in no chua an tum ta a naute birthday December ni sang ni pariat nu dewa chuan naute Amora chu voisom ni pali ve lai mai an vua a anak ru po atliak nual nge ani alu a po voi tam tak kutlak na nu ma a om boka chu mai ani lo sexual abuse a om nge ti po riat chu ani le zel boka milam le Carson chuan uin abai wanga liam ani a chumi nu a an accident le a chumi awanga thi chu ni in an soi ve thlat thunga ani na taka chuan milam khan thlasom pathum mi lek chu tubowin a chu ani police ten an chui chian nu a thudi khai chu ani in naute nu Jessica Carson po chu dam chung tang tura ti ani a milam ve thung ero chu thi tura achung thu rel ani andot le achuan Terence Cottrell Jr kumni ani in Terence Cottrell Jr chuan natna chikhat autism anei ti riat chu ani a chutiang nei chu an tam khop mai ma se biak ina in khom na chuan ngai dan le rin dan dang dai da umai an nei hlom peka a khosajia a ramhoi apai ni in an ngai thlat thin ani kumriat ani in anu Patricia ku parichuan Faith Temple Church Milwaukee a hruaya chuta chuan 9 special prayer season an ti thin mangin cholkar thum chuang an lo tong trai puya August ni sang ni pathum khan Storefront Church a church minister Ray Hamfilan ramhoi paya angai awangin no chua bei pui a thaka Hamfilan naw pang oma cross ada lain anu le midang patin an lo man beta chutia an boi pui atanga darkar ni aliam nu chuan engtin nge an ti tak zella riat thei ni to heksu Terence chu thochamin athita der mai ani a boi pui tu ber Hamfil chu tual that case or tir ni in dam chung tang turin achung thu rel sak ani le bok ani andot le achuan the children of Zakiya Leitrais Avery January ni sompasari sang ni sompali Germantown Maryland a thiltheng ani a kumsom ni pariat mi Zakiya Leitrais Avery le kumsom ni pakhat mi Monifa Dennis Sanford ichuan in an lu trauma Avery chuan fa pali lai anei to nge ani an thian duna an in hriat na mun chu biakina an in khom na atangin ani a January ni somparuk khan then om khoveng ten Avery fa te zinga no pang pakhat chu ngai saktu nei lovin kara om ti in police an thrila police te po chu rang takin an vathleng phei ngal fata an vathlen chuan no pang chu in chunga laklu alo ni man to a ma se police te chuan investigation la in child protective service lampo an hriat tir ngala vakan ve turin an ti nge ani ma se atuk dar kwale achan ve vela police chuan phone call an dong non le a Avery te in kota chuan chemte le thisen mu ani thu an dong le peka police te an vathlen phei chuan Avery te in kota chuan Avery fa no pang lampani te chu kum khat mi Norel Harris le kum ni mi Ziana Harris chu vi hlum an lo ni a afa upazok te pani kum ngami Tania Harris le kum riat mi Martelo Harris po vi an ni a an hliam na sa hle mai bok ani annu Avery le Sanford chuan no pang ho khan ramhoi an paya no chua an tum awanga khatiang thil kha ti an ni thu an soi ve le mau mai boka an soi chu dot emo thudik emo po ni se arap thak le a tual tha na ani miau awangin dan chuan an chunga ro arel tho bok ani ale khati song kha alo ni le ta a chanchin dang ngai nom tak nen kan lo kir le ang khongai takin min lo subscribe sakla min lo share sak vel sel turin kanon som le ngal bok che ani
in zawai chunga lom thu kan soye